Hallo, Airson, agus fáilte go Leabhar cóirún, seo a leabhar a hacam gaibh in dú. Teoilíonn, ag ullachadh airson iad, se leabhar fact-finders a han a scríbigh le Roderick Hunt. Ma sé agus go ré leabhar neo-fhicsean a han, fèisean ag fír thoiseach in leabhar, fèisean ach chláir íse, lébi sin còmhla. Ionnsaich Mhuslamaich, Ramadan, fèisean Ramadan, cheannaimhar tòil, ullachadh airson iad ullachadh, agus ionnsaich ha cláir amish. Se Mhuslamaich a ha ann an Adam agus Yasmin, ha an leabhar seo ma dhéin an teoilíoch achcha, ha iad ullachadh airson iad ullachadh. Ionnsaich Mhuslamaich. Hánig sinnar don scol. Hánig dhíise gan chloin Ramadan agus iad ullachadh. Ha Ramadan Cheitean rá iad. Ha sinnaimhar sealtain Cheitean gan chláin. Se leabhar nuamh na Mhuslamaich a ha ann sa Cheitean. Ha dhíise Allah. Se Allah a ha ag Mhuslamaich idir dia achcha. Seo duine is a bhosc a gúirní, Cheitean, híisih gur leabhar a ha a sceiteachadh go hálainn a ha ann. Wá ag Ramadan. Se songlite a ha ann in Ramadan don na Mhuslamaich. Ha bhí iad a githe neo a gáil ré an lá. Se trascaigh a chana dí seo. Trascaigh, fasting. Ha bhí clán a trascaigh ag Ramadan. Ha Yasmin östa go leabhar airson trascaigh fat lá. Bí na hinneamhíh a trascaigh fat mìos. Fèisean Ramadan. Nuair a gasa sa dorach fuirtí Yasmin ichig. Ha na hinneamhíh tolaigte le Yasmin fa trascaigh fat lá dúlaigh dhí. Ha Yasmin a tuigsin chuirseanmhas Mhuslamaich a trascaigh. Ha trascaigh a sealtain gaibh córais a ha a colach a bhí boch agus achcroch. Ag Ramadan, bí Mhuslamaich a tort seachat don na bochgain. An cheannaimhar tòil. Cha nada gus an bí Ramadan seachat, se iad ullachadh a bhíosáin na nuairsein. Ha iad na tolaigte do Mhuslamaich. Is dula teoilíonn a bhí còmhla ag iad, mar sin hánig an cheannaimhar a ghudach. Hánig bhá Pakistan. Ullachadh airson iad. Se deireadh Ramadan a ha ann. Ha an cheannaimhar a pentig lámh an Yasmin. Se mendi a chanar dí se fentig. Bí bodanich Mhuslamaich a pentig an lámhan airson iad. Ha mami a déanamh údach úr airson a thula dunne. Ha Adam a céit airson na Ghàidhlig. Ha iad a tòiseachadh nuair a nochgus I dhealach. Seall na carstin iad thuas. Cheannaimhar a pentig lámhan Yasmin. Seo lámhan mendi. Híisih gur seo se penta han. Álaimnachig a brsceiteachig. Iad ullachadh. Ha iad ullachadh tòiseachadh. Ha a thula dunne leis an údach úr ora. Ha an taumáin airson paréisantain a chort seachat, agus iad sonna a dhuithe gachéile. Bí an taumáin a gaichar airson ichig. An tòiseach can I a thula dunne uairní. Vir a tang do Allah airson na níhin maha a ha achgan an Bidh. Thula dunne cóla tolaigte. Cláir amish ag fír dhearg an leabhar. Allah, iad ullachadh, gealach úr, Cheitean, lámhan mendi, Ramadan agus trascaigh. Seo gaibh an leabhar maha ha me dochas gant a chorsta gaibh agus gant a ionnsaich sibh gúideach. Chuna ná uair a thula dunne, trúlú!